شیٚیِمِچ جمٲژ باپتھ کٲشُر عنوان چھُ حسن شاہ خٲمی ہُنٛد ٹاٹھیو گوٚبرو کٔڑۍتو کِتاب تہٕ صفحہ نمبر چھُ 40 حسن شاہ خٲمی ہُنٛد اوس توٲریٖخ دان تٔمۍ لیوٗکھ کٔشیٖرِ ہُنٛد توٲریٖخ فارسی تہٕ نثرس منٛز ییٚمۍ سُنٛد توٲریٖخس چھُ تاریٖخ حسن شاہ ونان اتھ چھِ 4 حِصہٕ گۄڈنِکِس حِصس منٛز چھُ کٔشیٖرِ ہٕنٛز جگرافی دِنہٕ آمٕژ بالن کۄلن تہٕ ناگن منٛدرن تہٕ مٔشیٖدن گۄپھن تہٕ جاناوارن ہُنٛد حال چھُ اتھ منٛز لیٚکھِتھ کٔشیٖرِ ہٕنٛز وۄپد تہٕ چھِ درٕج کٔرِتھ دوٚیمِس حِصس منٛز چھِ پرانٮ۪ن زمانن پٮ۪ٹھ کٮ۪ن بادشاہن تہٕ لوٗکن ہُنٛد حال احوال ترٛیٚیمِس حِصس منٛز چھُ اولِیاہن تہٕ استانن ہٕنٛز حالات ژوٗرمِس حِصس منٛز چھُ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن فارسی شٲعرن ہٕنٛز مختصر زان لیکھنہٕ آمُت حسن شاہ اوس کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ شٲعری تہِ کران تہٕ تٔمۍ سٕنٛز اعجاز غریٖبن ناوٕ کِتاب چھِ سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر اتھ منٛز چھُ معجزات رسوٗل درٕج کٔشیٖرِ ہِنٛد یہِ چوکیدار عٲلِم شٲعر تہٕ مورِخ گوٚو 1898 عیسویس منٛز ییٚمہِ عالمہٕ تٔمۍ سٕنٛز قبر چھِ گامبر یتھ رِیٲستی کلچر اکیڈمی پیٚو رٲچھ لاگمُت وۄنۍ پرو أسۍ لفظ معنے پرگن گوٚو ضلعہٕ بوٚڑ علاقہٕ علم طب گوٚو علاج کرنُک علم علمِ نجوٗم گوٚو تارکن ہُنٛد علم تواریٖخ گوٚو پتھ کالہِ کُن وقتُک ہُنٛد بیان توٲریٖخ دان گوٚو توٲریٖخ زانن وول مورِخ گوٚو تاریٖخ لیکھن وول جانور گوٚو حیوان جاناوارن گوٚو وۄپھوٕنۍ تہٕ چوکیدار گوٚو کٲنٛسہِ ہُنٛد دۄکھ ہٮ۪نہٕ وول تہٕ ہمدرد جگرافی گوٚو زٔمیٖنُک علم وۄپد گوٚو تہٕ یہِ زٔمیٖنس منٛز وۄپدِ یا پٲداوار پیمٲیش گوٚو مینُن